Assalamualaikum Syed Dalun. Puah apa Bandung? Nyan hai. Kadih lom mabusi. Hoka simran pase. Kiu temong dia aku kena rajah penyakit hiblis dalam tubuh yang kena yan. Baik dia temipe bangsa Aceh lul di perti pengkhianat nyan. Hoka simran pase. Hey Mr. Imran Pase. Where are you at, bro? Come on, bro. I need to talk to you. Oi ka. Mr. Imran. Come on, mame. Come on, mame. Wake up, mame. Oi ka, Mr. Imran. Gotar raya haba nuk banyaknya lagu. Dijuk lembui telepon salah dijuk ke alasan dia pegah salah. Anak aku 362. Loan international hai bangai hai. Lung pakai 0 sasa 62. Ataupun payah lun pakai sa mentong pergi cit ataupun plus mentong 62. Pakon bangai macam na alasan. Hoka Mr. Imran Pase. Panitia ya. Getat na tu. Hoka Mr. Imran. Mata saru akai saru hoi ka. Yang beklam ku pesumpah di beklam. Alasan dia pegah jikon anggota DPR. Memang menyokong anggota DPR pakon han keji musumpah. Macam na alasan ban ku pesumpah kita boh-boh ka kayak pegah berhadhat bak ka terbit kalafas nan Allah. Atih kebenaran han apa yo? Hai Imran Pase, atih kebenaran han apa yo? Berarti draw ke han keji musumpah lagi lun pesumpah beklam. Haba ke rayatat hanam pucap. Juk lembui telepon salah ke go. Watelun visi sort WA pihan kaju. Macam na alasan kajak pegah ke lun ote kubi salim. Ka salaku menan ke lah kajak pegah alasan. Padahal bang Syahril draw ke simu breo sim zakir manaf yang hana jelas wate dibi salim. Wate dibi salim hana jelas wate dijawab salim pih. Hana jelah mu bla bla menan man kajak komplain na busi dikah ana but lain je sit kakulayan ke riat mungkin nyo last video lu layan ke. Hai Mr. Imran Pase lebih ni baknyan hana mungkin lu jak layan apa pi tabe dum reman edit foto wate edit foto kah kamu pep kah kajak lapor bak majikan ke tak bangai ke. Hai Mr. Jangan ku tampak lo ke lain uro lain nuro nyolun pegah bak draw ke. Hai Mr. Imran Pase. Menyoka pegot video baik kak sampuh hidung ni sinan nak dengar. Malay that abusi nyo lagi nyan. Malay that abusi ote kak sampuh hidung kak mencep babah. Ikut kamera. Lain nuro sigolam ka pegot video baik kak pim ile baik kak pakai ile sabai. Kadu atau video bernormal ke baik mencep babah. Mata pi sigo tau hana moban pi. Alah Mr. Imran Pase bangai na. Hana pulih bangai. Pajan pulih bangai ke ika. Pun apa ya aku support ngai ku paro ke. Oke Mr. Imran Pase. Nyo hawa aku kena support ngai ku paro ka pegah. Nak kuno you support ngai ku paro ke nak iplung jin dalam tubuh ke. Tajai hibli timipai lam nanggro liutat ka. Memang deh beklam ke hika. Kakak komplain lun hang kabi temong. Baik kayak pekasau lun ku blok gentu. Truk baknyan ka. Bocor trup ke kenyo le. Baik coba ngana businyo. Baik mayang hai Mr. Imran Pase. Lain uro wate pegot video nyolun pegah bacut bah. Baik na jak sampuh hidung dan baik mencep babah. Mata pi baik 3 tahun. Baik lagi pancuri 7. Okay, Mr. Come home, Mr. Imran. Nyo ada berjir nak. Payah tak sharing 3-2 tu video. Nak ramai penonton ke draw ke bacut. Baik sagai kelun. Baik memada kelun mentong ramai urung view. Ke si Imran Pase pi beramai si urung view. Baik sayang ni. Maha melah-lah yang tu hack buat video. Nak so view untuk. Alah, hai Mr. Imran Pase. Alah, hai cedera hai. Bangai hana empat ke pedu. Wate ka saluk ka talu debat ka kejap pegahnyo ka kejap pegah je. Ku pesumpah ke beklam han kajut musumpah.
Kapegah draw ke urung bila kebenaran. Urung bila kebenaran, setiap berbuat harus berani menanggung jawab. Dan setiap melafazkan sumpah, berarti berani katanya hana terpebut kesalahan. Maka katanya tajid musumpah menyo katanya hana terpebut kesalahan. Tapi jika katanya terpebut kesalahan, baik tajak bi alasan. Tak babanan Allah. Tapi menyo ka dituduh, menyo hana terpebut salah katanya payah musumpah. Lalu berkelam ku pemusumpah kah Imran Pasir, ku pemusumpah ke. Ka bolak balik haba ke hai Imran Pasir. Ngena busi baik coba-coba ngena businyo. Hana the ke. Label kah label lipih hat mentong. Lipih hat bapih kah sidro panitia athe PA. Athe Simdakir kah? Simdakir Manaf si Syahril. Kon si Muzakir Manaf dia tipe bangsa Aceh. Ya pakai nan Muzakir Manaf. Pane nan Muzakir Manaf si Breo nyan. Getuh lima mentong iji nan ni Syahril. Baik dia pengen urung do ni bangsa mulia. Yang perti athe demi pe nyan kajit nulit kedih. Nutut kedih ubena kanto PA nyan kajit nutut kedih. Hana payah niak bekerja sama dengan awak nyan. Baik niak dengar. Haba mameh urung PA. Baik niak dengar si Malik Mahmud. Si Malik Mahmud al-Punan al-Hiblis nyan. Baik tak nak dengar. Baik tak nak dengar nyan tuan si Imran Pasir. Maka si Imran Pasir ji payah dipekong tuan di menyohan nanti hana so sulung bangke ji. Getat na tu hai Mr. Imran Pasir. Lain uro baik jak coba jak pegak video kau busi. Wate gop edit gambar kekah kajak mengadu bak Kapolres. Di saatkah ka edit gambar gop? Hana kejadian tepu wate di balah edit ka kajak mengadu. Macam na alasan kah Imran Pasir hai. Bangai ke nak hotel di kuliah busi untuk gasa. Ka salah busi. Ki cukup bangai ke awak kah Bandung ka dipu bangai libur hala. Maka ka kangui bangai ke. Dia awak kah kakangui bangai awak kah kayak demi pe tu bangsa Aceh. Perute hibli publo perjuangan. Lon mengaku awak kah awak gam awak. Tapi jino kakak baikot kaji kepengkhianat ke Bandung. Bandung kaji kepengkhianat. Segolong pemilihan kajak masyarakat kayu pilih menang pemilih kelupakan masyarakat hayasi palih. Kaji memedangan janji mameh awak kah mentong bangsa Aceh. Kajit menan mentong. Hana mupu ucap. Hoka si Mr. Imran Pasai. Haba ke lam ruang igo wate ke pegah haba. Alah hai Mr. Hai Syedram Duah. Terima kasih. Boleh tetap kalau nonton videonya. Semoga si Imran Pasai. Ni share ke si Imran Pasai baik tu. Ni share ke asyik nyan. Baik tu di. Baik tu ni share. Yang kasih panitia PA yang share nak mufum. Baik dia pecarong roi hana mupat dia pecarong ro. Cuma lun hana but nyotiat lun layan ji. Kakejut nyomenan Syedram Duah bah. Terima kasih beri detat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ni utamong si Imran Pasir tiat.